Aya Basia. Ureba ukuntu dutangiye filime simubizi. Tangire hakuno. Gakweto mwana wanje. Gakweto mwana wanje uri konka hano du. Chewe. Babambaye imikara wagira ngo bapushije bavuye gushingura sinzi. Hano hari abandi nabo wagira ngo nimba basaze nimba bafite ibiki. Gusa muri filime harimo nabandi nabo bazinze uturago. Ibi ni ibiki banyarwanda? Ukuntu filime tuyitangiye ngo mwarebye nyinshi sinzi zo mwarebye. Iyi ni episode ya mbere tugiye kureba kuri filime yacu bayise ngo iki? Gakweto Bunduki Studio. Simubizi project twagiye tubategurira ukuntu zagiye ziza zirenze iyi jirenze za mbere. Ibi ni ibiki banyarwanda? Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe n'iki byose, share comment ubundi turebane filime. Hakuno buri muntu afite ibibazo bye, buri muntu ari kwikubita mu icwanga rye ko bari muri ibyo bibaraguza bivugishwa ngo nkwe. Hakuno small town called Kulu. Kira ngo wumva amagambo dutangiranye filime hano witwitonze. Wumve gake bucaci. My name is Gakweto. Ati zina ryanje banyita Gakweto. I'm born in small town called Navukiye mu kajiji gatoya ahantu mu cyaro. Kulu Village. Ahantu bita muri Kulu Village. Mu cyaro bita Kulu. Mama we, Thousand Hills Entertainment. Soroba